Kan khusus untuk orang Inang yang berprofesi pekaru-pekaru abi-abi gop di luar sana. Pekaru linto-linto gop di luar sana. Nyanenging gara-gara awak drone yang galak-galak pekaru rumah tangga gop nyana lagi sinang Medan yang hana mekoh anu kepilinyan. Anu ka ancur rumah tangga gop gara-gara ron kacrebre gop bak left di abi bopu gecre umi bak left lang kawan rame tepui gop seluruh Aceh abi bahkan seluruh abi lah hanai tak turi ron but awak-awak luar dia kan cuma dengan abi-abi sagai sang menyerah nejut ke Raffi Ahmad kon bak left ne ceri bak siaran TV ne ceri lah ron jut sagai jut Abi Rajul yan ban Abi Rajul yang sangat dibangga-banggakan kan nyok pegah bawa ron kasep hai yang namanya pelakor kasep hai ni pekaru-pekaru lakogop kasep dosa ne rayu tat bah pekaru lakogop ngai gop anu ye kan perumoh ya apalagi perumoh lagi macam-macam umi kan sayang tu sampai tamang lam rumah sakit bak gepikir ke getre but abi bak left ban home perumoh sabah-sabah macam bai ban tepu lakor demi cewek lain ngai nang Medan suka karu-karu lakor gop tak jak parang kami tata tai kan di umi pikan gejak bak sinang nyan gesutot tinong nyan bopun left bak TikTok umi nyen left bak TikTok hanjrai ilikut drone ni pegat lam kau mi bo singah menyen tepu lam ataupun soso lam long nepakat long poh pelakor kumeta lo secret ta ikat bak panah ta cok empung serengga lam safu ta culok empung serengga bek biasa tat galak-galak tat karula kogop nyan di urang agam pi ban inang membleh bacut na janda membleh bacut yang panjang anak kepilinyan han menjan bengah le ja han menjan bengah le hai hana kira-kira anu ilmu hana kira inang ilmu bangka kejadian ka tutung ekor kan makaji bek tak nekarat nafsu ada na rupa bacut ne kebah rupanya ke perumoh hirmo bek nak tebar pesona ke dehe ke gendes gop kabeh sekian dan terima kasih.